إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول من مفهوم كتاب التوحيد وأهدكم قصاماني الله سبحانه وتعالى لو بيومغا إخلاص تريو ما بهيغتم أدي أي توحيدك إمّي ماتيوري درجة أدي لوبي نفي كرا إمها كنتكم ألغمين درو ركاتري أمغواك أي لا إله إلا الله مراد مصنف رحمه الله كتاب التوحيد مي باهك مي باب بيان كرا بافن فهم ألغم باهدكي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فراب بولون وارد فاوا إكدفانك بسفلك أبيغتم أي من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا رواه ابن جرير مي بسفلا بهتون أو مواهدكي مي بسفلوغ مرادكي من أحب في الله الله اتكا لوبي الجميع وأبغض في الله يد الله اتكا رولي النميها ووالى في الله يد الله اتكا قلن دمهتا ميها وعادى في الله يد الله اتكا عداوة ترواميها فإنما تنال ولاية الله بذلك الله ولاية الله وجاكن إله لوبي لبني ممغنة أي الله تكا لوبي ماي الله تكا رولي أو ماي الله تكا ميهنا قلون دمهتم ميهنا أن قلمك الله تكا أن قلمكم غاو أدي ميهنا مدو أن عداوة تركمكي الله تكا أن عداوة تركمكم غاو ميهتر الصفة ورجكم غوانما فإنما تنال ولاية الله بذلك الله ولاية الله لوبي الله جاكن إله مدداي هي تريكن أميه كلبيني إيرون دم بدالوني ولن يجد عبد طعم الإيمان إيمان كم جراه إبس علىك نلبيه هوته وإن كثرت صلاته وصومه إنك نماذ كتم جنس أدي إنك كتم جنان روده فاميه كم قابيس حتى يكون كذلك إيغوتا إيكنك نواها هندك لويباي نفرت قلما يقولون كنو الله دينك مچ إكلان غريهودك تم مچ أوجكم غوانما أي الله ولاية إكلان لوبي أميه كلبين مغكي إنون غوتيغ ميها قلما يعداوة تريكن لوباي نفرت أي ميها كتم جنا نماذ كوريس كتم جنا رودين هفيس الله ولاية أميهك نولبين نبي معلقون منك لويباي نفرت بنا كرنجيني الله وريهودك تومج معلقون منك قلماي قلون كندو بنا كرنجيني الله سبحانه وتعالى دينك وصول تكاي همتك ومج إنهم جعوتون أن لوبيك قلون تكاي إنهم جعوتون أن لويباي نفرتك أي عمل دنيوي كانت توقمتشن أدي نفسك إدون توقمتشن وفدفاوا لويباي نفرت إفدا كانكن أي إسلامونك مينغانون رانغالو كمنو إفوغا دين تفسيرك بيان كرافني وقد صارت عامة مؤاخاة الناس ميستكونك عامكم ميهونك قلنت ميهونا ون مؤاخاة ميهونا ون أخوانتكمك قلن إكاك ونكاك ون قلنت جينا ميهونك ميدو ونم فشافيه على أمر الدنيا دنيا كنتتوغ مچ එක මානේ කි දුනියෙන් තිමායි ලිබෙම්බි ෆෑදායෙන් ඔතුන් නෙතුන් එයි මීහුන් එමිහෙක ගුළුමායි ගුළුන් කෙඩමුගේ මිංගඩෙක්කමක හදැෆ්
තිමාය මාලී ගොතුන් දුනියවි ගොතුන් මම්ෆායි ලිබේකම වඤ්ඤා එමීහකෝ එයි කිතෙම්ම නොබෑමිහෙක්කම ගාවෙස් දීනුගේ කිතෙම් බොඩ ආදුවෙක්කම ගාවෙස් එ මම්ෆාගේ මච්චන් ඒනයා ගුලේ අදි තිමාය දුනියවි ගොතුන් මම්ෆායි ලිබෙන් නෙම්මිහෙක්කම ගාවෙජ්ජියම් එමීහකි කිතෙම් බොඩ තක්වාවරිය දීම්වරිය එමීහෙක් ෆලාතුන් දීන කිතෙම් බොඩ මම්ෆායි ලිබුන්කම ගාවෙස් එමීහක තිමා ආදාවත්තරිවෙ එමීහක තිමා යවස් ගොළුමෙන් නොවෙත් එම්විම මෑගොන්ඩ අසාසකි දුනියේගේ එදුම්වරිකම්කම්ගා හදැෆ් එන්නුනිය කං ඔන්නන් ජේන ගොතකි අල්ලාහ් ලොබිවීම අල්ලාහ් දෙක ලොබිවනි අල්ලාහ් රොහිවඩි ගන්නවා කන්තත්තකයි රොහිවඩි ගන්නවා ෆරාත්තකයි ඒ ෆරාත් දෙක අල්ලාහ් ලොබවඩි ගන්නවා ෆරාත් දෙක අලගොම ලොබවංජේ අල්ලාහ් රොහිවඩ නුගන්නවා කන්තක රොහිවඩ නුගන්නවා ෆරාත්තක රොහිවඩ නුගන්නවා කන්තත්තක අලගොන්මෙන් නෆරත් කරංජේ එම්විම එකලාගේ ලෝබෙඩ් නුගන්නවා කමක නුවත මීහක ලෝබි කොරා මීහෙක් දෙකෙස් අලගොමෙන් ලෝබි කොෆියම් එයි තෙදුවරි ලොබ්බෙක්කම ගනුවානේ දෙම් විදාලවනි වකද් සාරත් ආම්මතු මුආඛාති الناس على امر الدنيا وذلك لا يجدي على اهل شيئا මිදෙන්නවි ගොළුන්තකුග අහුලවරින්නම් ඒගේ සෝබන් එව්වස් මම්ෆායි එව්වස් කහල ලාබයි නුලිබෙහුත් ඛියාමත් දෝ ಹುರಿಹಾ ಗುಳುಂತಕ್ಕೆ ಕೆಂಡಿಗೆಂದಾನ ಹುರಿಹಾ ಗುಳುಂತಕ್ಕೆ ಫಾದಾ ಕೆಂಡಿಗೆಂದಾನ ಹಮಯಕೆನಿ ಒನ್ನಾನಿ ತಕ್ವಾ ವರಿಕಂಗೆ ಗುಳು ಇತುರ ಮಿ ಬಾಬುಗ ದೆಂಗೆ ಎನ್ನವಾಫವ ಬಸ್ಫುಳು ಮಿಕನ್ ದೇಹವೆ ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಮಾ ವಿದಾಳುವಿ ವತಕತ್ತಅತ್ ಬಿಹಿಮುಲ್ ಅಸ್ಬಾಬ್ ಕೀತ್ ಕುರಾನ್ ಗೆ ಮಿ ಆಯತು ತಫ್ಸೀರುಗ ಎಬಾಮಿ ಹುನ್ನಂ ಎಮ್ಮೆಹ ಸಬಬ್ ತಕ್ಕೆಗೆ ಮಂಫಾತ ಮೆದು ಕೆಂಡಿಚ್ විදාලෝනි قال المودة ඒ ලෝබීගව ඒ මුෂ්රිකුන් දුනියේක ඊත බෑවර අලුකන්තකයි කුර්බාන්තකයි කතිලුන්තකයි ඊත බෑවර දුනියේක ඊත බෑවර කන්තතේ කුරමුන් දියි ඒ ෆරාත්තකුන් මදදා එහිතරිකම කංකං හාසිලවානකම උම්මේතු අලුකමුග වර්බලිෆ් හේද කුරුමුග එමෙම් වර්බලිෆ් ඊත බෑවර කුර්බාන්තක එමෙම් කුරමුන් දියි නමස් क़ियामत दु अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हज़रत में दायरुगा ए फरातक गे रूहुन लिबेने कम उम्मीद कोग्गें ए अळुकं कुरि फरातं एमिहुन किबाम बरियवान कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान कुराफनी इज़ तबर्रअ अल्लज़ीना इत्तबअू मिन अल्लज़ीना इत्तबअू व रअऊ अल-अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब ए तबावी फरातक एमिहुन किबाम बरियवाति फेन्नान إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا تباو متك عمل كوري فرات وكبان اي عمل ردوي فرات بري اواتي امهن فنان قيام الدو عيسى عليه السلام ميهن علكم كوري عيسى غفانو فرات پولون امهن قيام الدو منفعن حاصل وانه كمن علكم كوري كم عيسى غفانو امهن كبان بري وگم අදි බුදුතකයි හිලතකයි තගෙච්ච මිස්තකම් අලුකම් කුරි එතගෙදීගේ ෆරාතුම් මම්ෆා වානකම රෝන් හොදම එන්නමස් කියාමද්දු එතගෙදි බරියව එම් එහුරිහා කමෙක් ගා එමිහුන් වරබලි වෙගෙන් ගොස් එම්මෙ බොඩ එමිහුන් අලුකම් කුරි ෆරාත්තෝගේ එහිතරිකම මදද බේනුවා දුව එහුරිහා ලොෙබ්බකා එහිතරිකමගේ මදද එමිහුන් ෆරාතුම් කෙන්ඩිගෙන් දාන වතකත්තඅත් බිහිමුල් අස්බාබ් එමිහුන් ලෝබින් එදින් උරිහා කුර්බානෙක් ඒගේ එව්වස් මම්ෆායෙන් එමිහුන්න වාති එදුහුන්න ෆෙන්නන හැමකෙනි මම්ෆායකි තක්වාගේ මම්ෆා අල්ලාහන් ඔය ලොබ්බගේ මම්ෆා එයි කියාමත් දෝ දෙමි ඔන්නාන සෝබ කේනු හුරියා ෆරාතෙක්ගේ ගොළුන්තකයි එකුගා ඔය හුරේෆා හුරියා මුආමලාත් එකෙන් එයි ඒගේ මම්ෆාය කියාමත් දෝ කුරානේ කමෙන්නු එමෙ ලොබ දිස්තරි අහොන් අලගොන් මෙන් දුනියේක මි මින්ගන් වරබොඩ හිෆාටන් ජේ මේ අලගොන් මෙන්ගේ දුනියේක මිදෙන්න වි තෆාතු කන්තක ගුලිගෙන් මිෂාරොයි إيمون على قول من ترين ورق جنمه ميدين بيرف كيت القرآن الله سبحانه وتعالى هي قرافن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إمام الجميس تكون تبامهم تمن إلهك عدو الناي وعدوكم أدي تبامهم عدو تمن إلهك عدو الناي تبامهم عدو أي أولياء كما نبلاش هي تري ولي كما نبلاش سورة الممتحنة إبناي එමිහුන් එබ්බේ කනෙබ්බේක එකුවරින් කම ගාවියස් එමිහුන් නකි අලගොන් මෙන් ආදාවෙත් තින කුර්ආන ක අල්ලාහ් ගාෆනේ අල්ලාහ් ගා අදුව නැදි
tebamehunga aduvun ehma aduvun ei hiterin-kamuga balafiyam emiheka abodus meduwariwani deragwe ei emihegge adawattariya ei enage me rahmattari ene hiterikam hoda farakkamuga balafikamuga anam emihegge faratun libene vesseve emvegen divehi bohu bonewole moya rahmattari ekavore buddwari dushmanakosma rangaluwane ei dushmanu miha kaarege honna moya rahmattariya ena komme kahala ondagole sene difan ei meenage macchak meena eben amankan dif enage faratun gohen naanna ekam astu ene kiyenega aduf ehim bima algon men aduvun gaakuri ma rahmattari kan hedima moya rahmattari ekavre dene ki adavettiren algon men moya mihaga faratun annani ene neengi kantat ena rangalu kuran ulegen nubagagge me annani adi kobato kaarege bahattafu namike aduvvekkamaga vejjiya esam ferigen enege duwas diyei eme qur'an ga allah taala angwafani inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa shaytana ay aduvvekkamaga balagannas algon men shaytana aduvvekkamaga allah levvima ay rahmatirikamaga balagatima algon men ge haalo ni daraje vettifawani suratul maida ge fansa sevwana ayatu wahi kurabani ya ayyuhalladhina amanu ay iman wajje mistakunne la tattakhidul yahuda wan nasara awliya tebamihunge ekwarinkamuga tebamihunge hiteerinkamuga yahudinna nasara nuhadash ba'dhum awliya'u ba'd tebamihunni ebbe kanebbekan ekwari ehiteri bayk waman yatawallahum minkum tebamihunge terenge emihunna gulijje miha emihunge kibenge hiterikaman edi emihunge lobi hoda miha fa innahu minhum fa emiha wahushi emihunge teren inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin ama kashoran allahu aniyavari qawmege bayaka tedumage nudakwa nembima mi minganu qur'anu ge wani bayan kurawaf ei komme baykamuga aves edi komme mihekamuga aves allah subhanahu wa ta'ala ge lobi nafrat ei algon menge magon asasekamuga wanjene algon men mi babu ge esse bayan men edi ge atimage mehen gwa man bafanna darinnai ambinna gedorai mudalai algon men vifariya mehuriya takicche wanjeheni algon men allah subhanahu wa ta'ala lobiga mehuriya takicche var iskura farat en ayat allah subhanahu wa ta'ala kurafani wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna allaha indahu ajrun azim suratul anfal ashawishana fa itibamihun danna shamakashurun tibamihun mudalai tibamihun darim wakan kashwari imtihanekam وأن الله عنده أجر عظيم هم كشورم بودوغم وا دharmawani Allah hadarat mudalai darin imtihanak wa fitune ke mita bayan ko vodegman ki imtihanak Allah subhanahu wa ta'ala mudadevang insana imtihan kuran kinetto hadani darin kantaga mashghul ve mudala mashghul amidarinna mashghul wegen Allah gamur fulutaka nokiyamantri wanya egmane ki e imtihano ge ne failiyani emihunge lobiga emudaluge lobiga ena jehigen Allah ge lebbore e farato ge lobi evan iskuf Sheikh Usaim rahimahullah mitanga yahudina nasaran waliyum kamunga nubeluma angawafa ay genna vidalwani فالآن أصبحنا في محنة وخطر عظيم تمام مهار ميوني ورن نركاتر امتحانك فتنك كلمت لانجيفه تمام ميتانغ بيان كورا مسلمونغ حيثيتون ادي مسلمونغ إتورون عربي جزيرة نسبة بيفلق حيثيت شيخ حسين رحمه الله سعودي عربي بيفلق قصيم بيفلق عربي جزيرة العرب بيفلق لأنه إذا هني يخشى على أبنائنا وأبناء قومنا تمامنج دارينا تمامنج قومك دارينا أن يركنوا أمهم كما تشم بيرو إبوته بيرواريك إبوته أن يركنوا إلى هؤلاء ويوادوهم ويحبوهم يهودنا نصارى كما تشبوره أميهم دك لوبي أميهم ناي قلون دمهتا أميهم كتريم وا bayekkamuga vedanakamuga biruwetikan algonmenge darinnai algonmenge me qawmuge daringe maccha miwani aamwefe e biruwarikan asse walidhalika yajibu ehmvima wajib wegembe an takhlus hadhihi albilad bizat minhum khassakum miratta be arabi jazira
යහූදීන්නා නසාරාන් කිබෑන් සාෆ් කරන් ජේන් අනක යහූදී නසාරාන් අරබි ජසීරා නෙරෙන් ජේන් එයිමන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කුරාෆා අමරෙන් فهذه البلاد قال فيها رسول صلى الله عليه وسلم ميرتك بيغتو عربي جزيره بيغتو ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كروا فوني لا اخرجن اليهود والنصارى من جزيره العرب تمن كدك فانو يهودي ناي نصارى عربي جزيره العرب نريغوشيمه حتى لا ادع الا مسلما اي عربي جزيره مسلم كنوني دون كراوشي نبيما جزيرة العرب يهودين نصارى نرون إيمان نبي أصلا كربا فأمر فله هذه عرب جزيرة قد دين جمان وانا حديث كربا إسلام فيها توحيد فيها إبستين عرب جزيرة قا جمان وكرين حديث كربا إما بنت خاصة كون إبني عرب جزيرة بين إسلام إتناكم فتري كن بين إبني خاصة نظرية كون إسلام ودبوا إسلام فيها إترو دعوة كن إبيموغا غويجن وانك مهان شيخ විදාලවනේ මියදු ආගම මෙවතේ නුරක්කලා කුරිමත්ලාන් ජීෆේ තෆාතු නන්තෝග අරබි ජසීරාය යහූදි නසාරා එවද එතන්තාංග ඔලම් වෙෂි එම්බි මෙමිහුන් එමිහුන් තෙරක ඔලේ ආර්මෙක දරින් එමිහුන් නායක මසෙක්කදුක බෑවරිය කියෝමුග බෑවරිය වසීෆාග බෑවරිය බාසාරුග ෆෙනි මෙහෙම් ෆෙනි දෙන එගොස් එමිහුන් නගොන ලෝබි තුර එම්ම ෆෝංගස් මිදෙන්නේවි තවහීදුක මච්චන් ඔන්න ලොෙබ්බයි නෆරතුක ගුළුන් එක්කොක් කෙඬි අල් වලා වල් බරාමි අකීදා එක්කොන් හලාකු එගොස් එම්මෙන්නකී එබ්බෙක්කමුගා එව්වත්තරෙක බෙක්කමුගා එබ්බීදේකු මුලේ සකාෆෙත්තක ආදකාතක අඛලාකියාත ඔලිගොස් ඉස්ලාමී වන්තකම් ෆිලාගෙන් දියුමුගේ නුරක්කා මගෙග්ගේ මතියේගේ මියදු අලගුම ෆාමිවන් ඒ නුරක්කා ෆෝරාෆෙන් හිසාබකේ මියදු සීදා කො ගෝවාද වෙනි අලගොන් මෙන්ගේ ස්කූල් තෝග මුකරර් තෝගාවස් මිදෙන්නේවියෙන් උරි යහූදීන් නම් උරි නෆරතා රුලිවරිකම ආදා කාෆර් නම් උරි ආදාවත්තරිකම ගවාක ෆුවෙලා ෆුහෙලුමුගේ ඉතුරුම් ෆුහෙලා වේගේ බදලුග යහූදීන්නක් රහ්මාය හම්දුර්දියායි ඕගාතරිකමයි එමිහුන්න තාරීඛුගා දිමාවි නුරක්කාතරිකමක වාහක අලගොන් මෙන්ගේ දරින්න කියවාදී යහූදීන්නම් හම්දුර්දීවා බයි ගොතුග අලගොන් මෙන් දරින් ස්කූල් තකොන් නිකොන්නා ඔබ දිසිතරයන් අලගොන් මෙන්ගේ මදරසා තකොන් කියවාගෙන නිකොන්න දරිවරුන් නම් ඉස්ලාමුන්න එගෙන් ජේනේ ඉස්ලාමුන්ගේ අදුවුන්නකි කොබක් කොම්ම දරියකවසෙන් ගෙන කොබාක මගේගේ අදුවු කොබාක මගේගේ රහමත්තරියා එහෙනුනේ කිනත දුනිය ගුලෙන් අලගොන් මෙන් දෙන් ස්කූල් නිකුමෙන් අලගොන් මෙන් බලනි හිනියා සහුරීමා වර රංගල මිහෙකේ කල මිසාල බහුක බුණා හෙන් මිනිකා ජනවාරුගේ ෆේරා දෙද ෆෙනුනීමා ෆෙන්න මිහා හේකුරණි හිනියාසේ හොන්නනි එකම ඒ මිනිකා ජනවාරු හොන්නගෙන් ඒ ඒසොර අබුදු සුන්නානි දිවේරා දෙද්දක්කාගේ එහෙම අනිකා ඒ ආදාවත්තරිකම් බලානෝගෙන් ෆියාම හිනියාසව දතුන් එනා ජහගන්නාක මාගිනරේ නුකරන් එහෙම අලගොන් මෙන්ගේ දරින්න එගෙන් ජේන කොබාකන් තිබාගේ අදුවකි කොබාකන් තිබාගේ දීනුගේ අදුවකි කොම් බයකන් දීනා දෙකොළ මසෙක්කේ කුරණි කොබාකන් ඉස්ලාමුන්න මුස්ලිමුගේ අදුවන්නකි කොබාකන් ස්කූල් තකුන් කියවා දෙන් ජේන නෙන්නුනි අලගොන් මෙන් කියන දරින් ඉපාට එමිහුන්ගේ දරින්නම් එබ කියවාදේ ඔංගන්නාද එමිහුන්ගේ මීඩියා තකුන් දස්කොද්දේ ඉස්ලාම් දීනා මුස්ලිමුන්නකි එමිහුන්ගේ හදාරතා එමිහුන්ගේ වෙරිකම බාරන් හොර නුරකලෙක් සව්විස් ගඩිය කියවාදේ අලගොන් මෙන් මේ කියනි එහෙන් ලවයි අලගොන් මෙන්න خود මෙතිබෙනේ චී කබූල් කරෙෆ් අලගොන් මෙන්ගේ නූස්තක අලගොන් මෙන්ගේ ටීවී තක බලාලිස් ෆෙන්නානි එමිහුන්ගේ අන්දාස්ග මුස්ලිමු ખબરතවස් ගෙන්නාත් දිවෙහි බහුන් ලියවි එමිහුන්ගේ නූස්තකොන් කොපේ කරවෙගෙන් ඉස්ලාම අබදුස් බදුබස් රද්දුවා ගොතන් අලගොන් මෙන්ගේ ખબરතවස් නකුර කරගෙන් මෙන්න එයි තවලි මුකරරුගතරෙන් කොබාකන් අදුවුන් කොබාකන් තිබාග රහමෙත්තරින් කියාදයි ෆන හොන්නත් ඒ කුර්ආනුගේ හබඩ බාර අලාෆ එක්කමෙන් එයි ආදාවත්තරින්නායි රහමෙත්තරින් බදාගන්නන් ජේ මින්ගඩු එනස් අලගොන් මෙද්මෝනි එකන් ඔලිෆා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් عربي جزيرة انت من كذيفان يهودين ناي نصارى نريهوش مهم بما ايتن بجه صاف قال اخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب عربي جزيرة يهودين ناي نصارى نريش مهم بما مفد قلتك ميكم وفا انغرك بدالوني وهكذا كله من اجل الا يشتبه الامر على الناس ويختلط اولياء الله باعدائه ام بي ميكم دوكل لونيما ميكم كيفان مناكرا فوني كيفينت අල්ලාහ්ගේ අදුවුන්න ඒ ඉලාහ්ගේ වලියුන්
mixwe ulumuga sobun deenuge habatai deenuge matwerikam mihun hitun gos emme fahun as islam ei mistakunge terega ega maccan izzata sharaferive barekkamuga anuwe ehem mistakun ulehen hin sagafettu terega fena girigen halakuegen islami shakhsiyatiyo adi kobato mujtama tawga mihem mix wegen halakuegen diumuge tur me dalgon mege darin kiyawam sagonan beene kontak islami qawmek ganun hunnan beenu maniki darifulo emme kodayuru agengos australia yak america yak germanak france agengos kewade milani molu tawlim demvek bala algon menge qawmuga islame gotuga hore alifu bane gunas ma mole australia university ga degree hadaga narake dima bore ennunt algon men qawmuga hore alifu bane ge marwegen dium vesene molu alifu ba emedenne arabi tana liun qur'an enenge qur'an algon men fan qur'an ga badas kodde suratul fatiha das kodda algon men guri adarin mamma gongon qur'an das kurani qur'an kiyawenge huriya ko dinnaves nokta ki hame ken qur'an kiyawa enen allah ada kurun je haggotan hame ken engigen hore marwe diumves ma ayo kombode surgonter ekkamage navum beragos degree hadagen phd hadaga mati fannudan hadagos narake diuma bore e alwa enu kiyen agomannakash burakkater ekame ghair muslim mujtama to kiyomak agomen tere mihars bay behol warabboda ಬೇರ ಕಿಯೋಂಗೆಂದು ವಿಷ್ಣು ವರಬ್ಬಡಂಗು ರೆಹೆನ್ನಮೆ ಸಾಗುಣ ದನ್ನವಾಣಿ ಅದಿವಸ್ ದಿವೆಹಿರಾಜ ಆಗುಮಣ್ಣ ಹೇಕೊಂಬೋಡೆ ಅದಿವಸ್ ಹೇಕೊಂಬೋಡೆ ಕಿವೆತ್ ಈ ಮುಜ್ತಮೋಗ ವಾರುದು ಫಸ್ನಮಾದು ಬಂಗಿ ಗೋಯ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮುಜ್ತಮ ಎಗ್ಗೊತ್ತಿಗೆ ಮಿಯೋಣ್ಣ ಹೋತು ದೀನಿ ವೆಟ್ಟೆಗ್ಗ ಎಹೆಂಗೋಮತಕ ಬಲಾಫ ಹಿಫೆಟ್ಟಿ ಫೋಣ್ಣ ಹೋತು ಎಹೇಕೊಂ ಮಾ ಬೋಡು ಗೈರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಕೂಲೆಗ್ಗ ಮೀನಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಂಗೇನೆ ಯಹೂದಿ ದೆಂದೀನಿ ಮಜೂಸಿಯ ದೆಂದೀನಿ ಬುಡಿಸ್ಟೆಕ್ den kiyaden anna mi hevestine gabonnu kore kommedu kas dina frasara ko joku ja sawis gadi kommedu kula gada dia bar hardu kiyagen en anna rogena kon dinetto hunna nikamene hori degree hadaf ibana darifulu lanka kiyon tundaru kiyone singapore ibana darifulu kiyone malaysia ekam kobato dimverikam rangolam med visnalafiya menge neti manna menge darin etantana fonumuga sobum waramadu kujjakununi ekudinna kofir nuba asar kinetto ekudin tarbiyat qurani nurangal mujtama ge terek tibe holum balla dirasa tamedu algon men emme boda falastin gaza ga holorin ne ganguram kuraba yahudina de kola ennot ekam khodo ebe fulun shakwa qurbani ebe fulun ghair muslim qawm to darinne kiwade menuni wazifa ta goluni memi hunga suluk akhlaq asir badal school to terega dejinsu masuniko ghair muslim naiko kiwadevi emihun kaachekkan emihun boyche boyegama den algon men gengas kitaw nasiyat illa dinas ekude nukurana qabule emi nurakka terikan algon men darinna ghair muslim mujtamata kiyon fonuwen jeni sharta ki kujjega aqida ay kujjega dini saqafata rakka teri wenjene ennoniya huddenu ana e muhimmachek egosiya me hisabun enage certificate akum shahada akum faida ay nukuran efoga kuring agum denni abdullah abbas basfula fogum babu musannif rahimahullah nimma lawafan efoga babu neroda masalata ka behegotun waha dakafan ei vidaloni fihi masail mi babuga bayan kurun hadi ayataga hadistun libun faadat alula furtama tafsir ayat al-baqara baqara suratuge ayatage tafsir engen diun ei بقرة سورة آية متى بيان كوافون أي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله مستقم تريك وي بامهم الله فيها أنداد تك فد فراتة قطع فراتة بلاغنة فراتة لوب كرابيك الله لوب كرافدك آياتك تفسير أقوم بابوغا إنجي إنجج ديوانا تفسير آية براءة تك آية تفسير سينجج سورة براءة توبة سورة تك آية تفسير أي قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره مئات تفسير سينه جاي هذا يفعل ودار واشي تبامهم بفاعلناي تبامهم داريناي تبامهم أخرناي تبامهم أميرناي تبامهم عائلاي تبامهم هدافع مدلاي බංගුරුට වේදානකම බෙරගොන්න ව්‍යාපාරියයි අදි තේබෑමෙන් හිල්රුහේ රිවෙති ගෙදරයි මිතගේ දිමි අල්ලාහ
إلهك رسولك موجا جهاد الله إلهك رسولاي أدي إلهك موجا جهاد كرم بورة لبودكم بودي فراتكم جوجنما فتربصوا حتى يأتي الله بأمره تبامهن الله عذاب آتوا دانكم انتظارك تبامهن تبش ني آياتك تفسير بيان بهنجج الثالثة تمني وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال أقول منك نفساي بهي فرانياي أهلوريناي مدلبور ما النبي صلى الله عليه وسلم ديك ولوب إسكرو إكم بس أقول بابو إنجي إنجج يبسميو كإيمان نوانه حديث كربي إميه كإيمان كم فريه منوانه إميه ديك تيمان كديفان ديك إميه غاتو كا تيمان كديفان ديك ولوبي إميه كنفساي ما بفاناي أدي داريناي إمها تك ميستكون نور بودو جو مدان ديك الرابعة هتروني نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإيمان متاعك من النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم تبامي كتيرين بسميك إيمان كم كانوا حديث كوري بس فلو إيمان كان نفي كرون دليل نكوري مي حديثكم إينا إسلام دين بيروي كمه هم بيجمانه كي متاعك إيمان نوي بس فلوكه صح مرادك إيمان كم فريه منوي एक दलील की मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर गुफान हदीस कुरे बस फुल उमर गुफान विदालोई तिमन्ना के नफ्सु फियवा दिन तिमन्ना एम्बोड लोबेनी कलेग फानु देख ए मेहन दिन्ने हदीस कुरे भी कलेग फानु का नफ्स पुरवस बोड तिमन कलेग फानु देखे लोबे जो मदान दिन ईमान कम फुरिहे में नुआने दिन एक फानु दन्नवनी मिहार तिमन्ना कलेग फानु देखे लोबे तिमन के नफ्स पुरवस बोड ए मितन देह को देनी नफ्सु एकलेग फानु उमर गुफानु का नफ्संग एम्मे बोड लोबे वी रुगा वेस उमर गुफानु हुन्ने वी इस्लाम ए गुत ए मितांग एकलेग फानु नफी कुरा ईमान ईमान के असले नोंगे ईमान के एम्मे मती फुरिया मदरजा ए मितनु ईमान का मी हदीसुं ईमान का नफी कुरुम देह नुकदे एमी है कि इस्लाम दीन बेरफा मी कमे මේක විශ්නාන්ති නුක්තා කි කොම්මෙ හදීසකුන් අලගොන් මෙන්නම් ඒක ظاهر බේරපුෂුක මාන නුනගිදා බෙන් හදීස්ත උන්නානේ නෆි අස්ලු ඊමාන් කන් නෆි කුරා බේ රිවායත් මිසාලක ලා ඊමාන ලි ආබිදි සනමින් අලකොන් බුදන් අලකොන් කුරා මිහෙග්ගේ ඊමාන් කම නුවේ ඉතාස්මති ලා ඊමාන කුරි හදීස් ලා යුමිනු ඊමාන නුවේ එන්නවස් බුදන් අලකොන් කුරා මිහෙග්ගේ ඊමාන් කම නුවේ එංගීම එව්වස් මිහෙකන් ඒ තර්ජමායෙන් නුකරවේන බුදන් අලකොන් කුරා මිහෙගේ ඊමාන් කම් ෆුරිහෙමෙන් නුවේ ඒ ඊමාන ඉදිකොලෙච්ච බුදන් අලකොන් කුරු එම් වීම මිතනුන් ඒ නෆී කුරණී ඊමානුගේ අස්ලු මිසාලකන් ඒ මිසාලේ ලා සලාත බිගෛරි වුදුයි නමාද අනුලා වුදු අනුලා නමාද නුවේ ඉතාංගෙ සෙයි අස්ලු ඒ නෆී කුරණී ඒ එබ්ස්මියක නුබුනානේ නම් වුදු අනුලා නමාද ෆුරිහෙමෙන් නුවානේ නමාද සහේ නුවානේ එක මිසාලක ලා සලාත බිහදරති තාමින් මිතාංගෙස් නෆී කාඑච්චිහිගේ හාදිරුගා නමාද නුවේ බේරපුෂුක මුරාද කිමි එක මේක මුරාද එන්නු කාච්ච කාන් තයාර කොෆ හොට්ටා නමාද කොෆේ නමාද සහය නුවානේ ඒක මුරාද කි කාච්චි තයාර කොෆා මායිදා තයාර ෆහොට්ටා ඒ කාහිතුන් හුරගේ නමාද පුරි මේ නමාදගේ සවාබ ෆුරියමෙන් නුවා එනගේ හිතුක කාච්චි සංග ශවගෝ තීම ඒ නමාදගේ ධර්මයා සවාබ ෆුරියමෙන් නුවානේ හිතුක එහෙන්කමක මස්කූල උලෙත් එම් නුක්තා කි බයි ෆහර නෆී ඊමාන් කන් අස්ලුම් වස් කොෆෝයිදා අනබ්බා ෆහර ईमान को मुझे फुरिहमकन नफीफ सोयदान है बेर पुछों हदीस के तर्जुमा कुरा कर नेगे ने इल्मोरिंग के तर्जुमा आएगा तो बयान कोरी मालूम में नेगे नहीं नोनिया में हदीस नगाएंगे मीह को बनफान मीह की काफर है नु एक मुराद की इल्मोरिंग के मुराद आगुन दिया मा अस्नु हदीस तो मुराद होंगे फस्वनई अन्न लिल ईमान हलावतुन क़द यजिदुहा अल इंसान व क़द ला यजिदुहा फस्वनई ईमान कम की फोनी रहला चिक लज्जतें उन्नच एक सौ बैं इंसान नंग रहा एहसास कुरैदा अन बाबे का नुकुरैदा ए इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फदाइन बैं में हूं इस्लाम कमुगा उफम वेगन देंगे हैं उड़नी एहन तिब्बा एमी हूं के ईमान कन सह गोसे गोतुगा अल्लाह ताला इम्तिहान नुकुरवा में मारो गोसियाम सोर गोंतरी एक मेहन तिब्बा बै को सेमी हूं इम्तिहान को शक्कु फदम फराविया हम शक्कु वेदे में होना एम विमा මේ එෆද බයකන් ඊමාන්කමක අස්තු හලාවතේක ලස්සත් ලිබේ දරජයෙන් එමිහුගේ ලෝභීගේ දරජ නොහිඟා දාන එහෙන් ෆහරක මීහකන් බයෙන් මිහුන්නගේ ලස්සත් ලිබේ
ana bamehun elazat nuliben ekamok islamu ekegi darajatan ei iman kamok mati darajat السادس هوني أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها همهم هتر متاعك بيان کو فوني هتر كمك أي ميها کے ہیتو کے عمرت اتریم وا ہتر عمل اے عمل انولا اللہ کے لوبی اے الہ کے ہی طریقہ مدد نلی بینک اے اللہ ہٹکا لوبیوما اللہ ہٹکا روليوما اللہ ہٹکا گلون دمیٹما اللہ ہٹکا گلون کنڈانما اے ہیتو کے ہتر عمل اے اے عملو فريهم وجيا الله کے ولایت ایکلانگ لوبی میں کے لبینے نونی ایکلانگ متی درجہ کے لوبی نے حاصل نوا ادی ایک ہتر کن حاصل نوانما ایمان کمو کے فونیکن اینن احساس نکروینے اسلام گتو گادی ہٹس لذت کے درجہ کینے کم نو دیوینے اتان شیخ حسین رحمہ اللہ کے نافل امباد دالونی ابن قیم رحمه الله والانبات دالوني أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني تبا لوبي ورياغ عداوة ترنك لوبي كفا لوبي ورياغ عداوة ترندك لوبي وفا تدعوا قرنية اينادك لوبي واكم قرني ورا لوبي ايكم کو اي لوبي ورياغ روليان نمي هندك وسينا لوبي مين ميكو ديك ورا لوبي ايكم کو اي لوبي ورياغ عداوة ترندك هم لوبي ايكي විදාලවනි මාදාක ෆී ඉම්කානි ඒකි මුම්කින් කමෙන් නූන එකමෙන් නුවානේ ඒ අනේකා ගබූරෙන් නුකුරාන දත්තෝ එකම පුරාණ කලේ මදක ලෝබි වෙන්න මීන දෙක රුලි කරන්නේ අය ආහාරෙන් අදාවැත්තිරින්නේ එහෙම ඒන දෙක ආහාරෙන් ඉඛලාස්සේ ලොබ්බේ වඤ්ඤා ඒන දෙක රුලියරා හුරිහා මිහුන් දෙක ඒන දෙක රුලියරා එම්මෙන් දෙක ආහාරෙන් රුලියන්නන්ජේ එහෙම ඒන දෙක ලෝබිව ඒන දෙක රුලියන්න මිහුන් දෙකේ ආහාරෙන් ලෝබිවීම ඒකි එකම වාණකම නූනේ ඒ ඒගොතක ලෙබ්බා නෆරත් එන් හිතෙග්ගා جمعنوان هبني فهم الصحابة للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا فسوني الصحابة كلونك بيفلونك زمانك حالة وستي ودا كنوا لبودوكا إنكي ودا كنوا ميستكونك حالة إيه ورا مهمكم إم ويك بدالوني ميهونك عام غلونت ميوتي دنيا تكاي مانه كبيفون إنكي ودا كنوا مجتمع تريك كانكم هوري نباكما رغلوكم هوري درجة إيه ورا مهمكم ඒ උලේ මුජ්තමයිග්ග හේකම අනුබාකමක මින්බර් මිස්තකුන් ගුළුන්තකා උලුන්තංගුරි කොන් දරජෙග්ගාක එඟුන් එයි අස්සාබේකල් නේ එමි වඩා ගන්නවා එකංග බදේහවේ මිස්තකුන්ගේ උලුන්තකයි ගුළුන්තංගුරි කොන් දරජෙග්ගාක එම් වීම ඒ අල් ෆහම් අල් වාකි නිකේනි حالතු රංගලන් එබේෆු නැංගි වඩාගත් الثامن أبنائي وتقطعت بهم الأسباب إبامهنك مقولنتك إبامهم أميد كوري إهي تريكم مقولنتك كندفاع يكما قرآن کا بیان کرافا بس فلک مراد ساغم نینگے ہنگج التاسعة نواني أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا مشركون کے ترین واقعا اللہ دے وربڑ لوبی وامیہم بس اللہ دے ورد لوبی وامیہم مشركون کے ترے گا واقع ایکم کیویگن تو مشركون نبی اے لوبا افادیکم انک کہنتک دے لوبوات مشركون اللہ دے لوبی nekam elob babure nuni ya evvara ehen fadaat dekevs lobiwati mushrikun nabi kanduga raalu washayagen as wagada vejjam da'awallahu mukhlisin lahu ad-din min allah ikhlas terikama ko dua kore salam kufiya maharmen den shiruken no qur'an ma shukr qur'an ekam anakkaso eggama fummalafa gos budukatila budukare qurban kurani em allah lobi kore adi bunani ki gefulu waragen tawaf kurani budu baattan tawaf koffa bunani mana abuduhum illa liqarribuna ila allah zulfa har me tekech me alukon kurani allah harna tere kuttan kura achikam gawat em eteke deke lobi adi allah deke sora lobi mushrikun allah lobi kuriyas e shirku ge lobi kam gawana ma elobi ge hemfarate bavari kuranya ei mushrikun العاشرة دهوني الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دونه السيدية آية سورة البقرة بيان كفا أفرات إفرات تدكوا لوبي الله بور إله رسول بور جهاد كنا بور ميكان كون بور إسكو في بايج مچن وي وعيد گواه کے سباب ہوئیں گچ اینگ بفان کا بفاننا اینگ درینا اخنا میمودلا عائلایا گدرا ویفاریا می اب باوت می تکتی کہ لوب اسکو في میها گمچن وری وعيد گا بس فل algomandang is die babu engengech
الحادية عشر إقار وني أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. الله سبحانه وتعالى في لوبيغ إدرجاهم فراتك بلاغم فينما أي بدو شركك إفدا ميهكي إسلامونغ ملة بيرو فاوا ميهكم نهاية سابم مباب مصنف رحمه الله نما فوني إلى أذكر في ألغون من دين أن باب فشاني أي هم الله سبحانه وتعالى وهي بسفلين شيطانا ميستكم بيرغنوا أواكم مي بابا كي ساقيتوغا وارم مهم بابا كون منگه كلاس توغا أما مي ميدكون من نيتا أغمنا باي مونو تنگ بفيني هما ديهاروي مونو تنگ إبس ورکن كوريغا بام اسكتوكم فرهاغ ميدا هم ديروس إبس كلاه نوٹي دي آهارن هادو هم كم كلاه كان هادو مونو تنگ أغمنا بفيني هما أدي يجي تونس بيفلون أغمنا مي كلاس تك بداغن ديني معلومات هودمت يهون شوق أغمنا هما شكر دنون الله سبحانه وتعالى علمنگ مي عملوغا بركة لبوا علمنك علمنگ دريناي مودلاي علمنا ملكو فاوريها تكيتشك بوري بودن الله سبحانه وتعالى دك لوبيا بكم غلباشي هذا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.